Om Swastiastu, titiang sarang timpal-timpal, jagi makin jagi ngatura, jagi satwa ni bawang sekian ni kesuna. Ada tuturan satwa anak makurenan, ngelah kune pianak luluh duang diri. Pianak ane kelihang madani bawang, ane serikan madani kesuno. Akuran ngoyong kone di desane. Sewai-wai reginane tuah maburu ke umum. Pianake duo ento metungkasan pesan solah tan bina cara gumi teken langit. Solah ni bawang ajak ni kesuno metungkasan pesan tan bina cara yeh mesan deng teken apine. Ni bawang anak jemat, duak megai nulungin ramane, duak masih iya ngeraos, sing taen ni maden ngeraos ane jelek-jelek. Jemet melajah ragu aku ane jadi tugas jadi anak lu. Marengin nemen magarapan di pawon, metanding canang sing taen lep teken ajah-ajahang agamane. Melenan pesan ngajaknya meneni kesuna. Ni kesuna anak bobab, malas megaya dua pesan ngai pisuna. Ento mekrana memene setata ngugu pisadong ni kesuna. Hane ngorahang ni bawang nimbang ditukade, ngenemen anak tuna. Sedak dina anu dugase entuk, sejakine ni bawang marus wut ngelesem padi. Laut kaya sembilang ngabot jun anggon ngalih ya. Karena ngugu munyin ni kesuna, ditu ni bawang lantas tiga siama aja hangat dur tundane megedi. Ni bawang laut megedi sambilange hiling siksigan, di subane jauh uling umah, nekat kone iyo di tukade, ketemu ajak kedes rukcuk kuning. Ditu ik kedes rukcuk kuninge kapi welas ken unduk ni bawangi. Ni bawang berpelang bangun sama-sama mereka pukul. Kalau bungkung gelap muah dan sutra sesungkit ni bawang ngalah pengangon ane melah buko gitu iyo nomor yuma dadone Sing tanya mulai ke rumah ngamane kacutri yang ini kesuna kone nepuke lembokne. Panggo melah laut iyo nak kenang uli dijo man penganggo buku keto. Isubane urahe ken ni bawang itu laut ni kesuna metuk kenahne ane kaliwat lebur. Adot ngelahang penganggulan priasan ane bunga buka ane ngelahang mbokne. Kerana ento lantas ni kesuna ngorahin memene nipik ukudane apang kanti babak belur. Sesubane ketik lantas ia ngeling sengu-sengu ketukade ketemu teken ikedes cerucuk kuning. kacerita jani i cerucuk kuning ngotot ukudan ni kesane isine gumatat gumitit. Naka jumah itu lantas gumatat gumitite antu ane mencanen ni kesuno kanti ngosin mati. Itu subuh upah anak mereka. Stato demen mencionot pal sina hubungin kalau kramo ane tan rahayu. Toko gua nyocok satu bawa subuh